ngai uso mo ko whawhingi mai Samoa sifo le la vaccine kalipupu mo e lo fisili mai fi mamlama pe mwhaionga join la ko whangau i Samoa sifo po fo i po sava ia kalipupu whamaleo ngai uso mo ko whawhingi e le mawhaionga join vanga ngai whangau lo kamai kukuila ai whangau lo ki ngai polu pe whangau foi lo ki ngai kukuila ai whangau lo kamai polu me ngai call one parent it has to be legally paper documented pole ngai ngofo foi ngai i Amerika ai apply so green card o kaliva veranga vanga ngai foi pe ke alu eso sau kenge Amerika po sau pe u Amerika po se palangi se ngai u polu fa kama pi i foi lo kamala ngai ku le yo pepa fa yo pepa ia va venga mo lo green card ole kalipupu wanga ole so pikanga pikanga Amerika pues la kuskenge kulisi ka fa kama fa kenge ka fa o pe fa kama ka fa nga ya pi e vlo tam sa mo kama langa alu i Amerika fa me pepa va ko Amerika fa la i lo green card apply lo kanga ka siksengi nga Amerika lo green card va kalipupu e ma family ngai uso mo ko va fingi me Samoa se longa fanga ngai ni Amerika po Amerika Samoa ya ko mo fa nga join va ngai foi pe ngi pepa one parent po le green card na ka kongo ke le ngai uso mo ko fa fingi nga mo fia join le army ke le foi FCD ya e fa nga fa so nga ko nga ele pule o se ami Amerika o kama le fa ku la fongo ai sa ole ko mengi masalo ya nga mo ka meki Samoa si fole avango po opportunity ya le mo ele ami masalo ko ke le ngai uso mo ko fa fingi me Samoa join the army e fu ngai uso mo ko fa fingi ngai kuila le ko ngai le nga u join the army ya la ngai le so ngai ko amo mo pas como fa le nga lu e join but it is what it is I lo fa mo uso mo ko fa fingi me Samoa on le ke ngai ka message mai ni mo fast game po o for PC wole reply ko ya me sila la vaccine kalipupu ai isi me ko long mai